Chief Executive Officer Jaka Meghalaya Basketball Association upa Andrew Suting hakasngi palay ula pente ba baka touchline Northeast kan sa Pelong ya ka Jingialehkai hanong ba Shillong ya ka ba tip kum ka 6 Northeast 3x3 Challenge 2022 nado ka khakandai tarik hado ka arpu tarik ula bear aja arpu ar St Anthony's Higher Secondary School habu grand jakinong thok khabor Shillong Press Club upa Andrew ula pente ba hakani ka Jacob on ya trailang ka Meghalaya Basketball Association bar ka Meghalaya AIDS Control Society hakajes nok tilang ringkat ke Shillong Labed Basketball Club. Mentang ila ya kamat pat sa wika format katanga dika 3x3 challenge Northeast 3x3 challenge. Kani ka sports kani ka format ka juga basketball ru kani kemud kala approve ka FIBA ka BFI Basketball Federation of India bat ka juga puaru kala long ka Olympic sports mentakin kasian ke Bandung bagi introduce ya kani ka format aka Tokyo Olympics ke Shillong buat Jepang. Di hak bayari bakani kani ka 6th edition baka touchline kala host ya kani ka format Andrews nem. Di nakanyang ka MBA ni CI ka support aka liang jongki technical aspects. Di nrementa kasian nila ni Shamba kani tournament ni hab ban recognize fully ka MBA. Di kumba pila ite ka touchline ke ka partner jong ka MBA di ni ai support ke ba pura ba ka juga puaru ila yo ka approval na ka BFI ba kani kan long ka BFI approve challenge naka state joni ni la yo man represent ha kali ka ba he tam ni ka po India ka belong ka 3BL league de nga smokeman shibun bangan yo ya kani ka opportunity bangan represent ya ka whole state ha kani ka Limpung but ngayo ro yaki ngayo ke experience ka babhatam but nga kerman ba ha kani ka 3x3 ka banlong ha ka khandai bat up ko tarik nganyo ban shelam ya ka knowledge ka bang ayo sha the but ki para players barot but nga kerman lu bangin ngin yele ting bangin ya poi like khambun ki players bangin le ka kategori